بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. U ime Boga, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je Allahov blagoslov na poslanika Muhameda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. Nadamo se da će uzvišeni Bog blagodatima iskrenih ibadeta vjernika i blagodatima ustrajnih dova muslimana svijeta zbog tjeskobe koja se danas pojavila u svijetu, na ove tjeskobe i ove vapaje u ovom Mubarek mjesecu Ramazanu dati pozitivan odgovor i da će spasiti ljude iz ovih događaja, gorčina, problema i teškoća koje su zahvatile današnji svijet i da će ih sve zbog blagodati mjeseca Ramazana, zbog blagodati Kur'ana, blagodati dova, blagodati sehurskih uranaka, dugih seđdi odabranih Božjih robova obuhvatiti svojom naklonošću i svojom dobrotom, milošću, oprostom i ljubavlju. U prošloj smo emisiji prezentovali jednu temu i koncipirali jedan prigovor koji glasi: za dokazivanje nastanka odnosa između čovjeka i njegovih dijela s jedne strane i događaja koji nastaju u prirodi i stvorenom poretku s druge strane, postoji određeni odnos i u ovoj smo se raspravi pozvali na nekoliko rečenica Hazreti Mevlane i ukazali smo na to da postoji razlika između racionalnih rasprava i poezije i pjesničkih stavova. Naučne rasprave odnose se na područje intelekta, odnose se na sferu argumentacije i dokaza, a poezija se odnosi na sferu osjećanja i fantazije. Prema tome, nema smisla da za dokazivanje jednog racionalnog stava ili negiranje jedne racionalne stvari tražite oslonac u poeziji. Odgovor smo ostavili za ovu emisiju i sada smo vama na usluzi. Treba da ukažemo na to da imamo dvije vrste pjesnika. Jedno je pjesnik čije su pjesničke teme mašta i osjećanja i koji na taj način djeluje na ljude i prezentuje veoma lijepu poeziju. I kao što smo rekli prošli put, najljepša pjesma je najlažljivija pjesma. Ne u smislu da želi reći laž, nego jednu stvar koja nije mnogo bitna prezentuje u takvoj formi i s ushićenjem koje uveliko odstupa od realnosti. I zbog toga se kaže da je najljepša pjesma najlažljivija pjesma. Ali ponekad imamo pjesnika koji je i filozof i arif i on u stvari filozofske, irfanske osnove, kuranske temelje prezentuje u odjeći poezije i u stvari onaj dokaz čini suptilnim i razumljivim. Kao što smo u raspravi o mudžizi tokom prethodnih emisija objasnili da je mudžiza racionalni dokaz, ali se prezentuje u opipljivoj formi, razumljivoj svakome. Objasnili smo kakav je to racionalan argument. Kada jedan čovjek učini nešto u poretku prirode, prezentuje jedan govor u ovom ljudskom sistemu. Godinama, hiljadama godina, taj govor ostaje jedinstven i taj govor je govor koji ima primjenu za svaki naučni, moralni, vjerski, društveni i politički centar. Kada jedan čovjek u sferi prirode ne može da načini jedan pokret, uradi jedno djelo, stvori nešto tako da kada bi se cijelo čovječanstvo udružilo, ne bi učinilo takvo što. To samo po sebi predstavlja jedan racionalni dokaz.
Zato se taj racionalni dokaz javlja u opipljivoj formi. Kamila izlazi iz planine po naredbi jednog čovjeka i po Božjoj dozvoli. Uzburkano more na osnovu naredbe jednog čovjeka i po Božjoj dozvoli biva razdvojeno. Mrtvac koji je godinama ostao ispod zemlje i raspao se Božjom dozvolom i naredbom jednog čovjeka oživljava. Sve to su racionalni dokazi koji se nude u opipljivoj formi i za opće razumijevanje. I poezija je ista takva. Nekada neko kaže stihove koji imaju racionalnu i argumentovanu osnovu. Zato je rečeno, neke od pjesama su mudrost. Mudrost je ona istina za koju se kaže, a onaj kome je mudrost darovana, darovan je blagom neizmjernim. I poslanik Islama, sallallahu alejhi ve alihi, kaže, Bože, pokaži mi stvari onakvim kakve one jesu. Znači, pokaži mi bića, istine, svijet postojanja onakvim kakvi jesu. Prema tome, mudrost znači razumijevanje stvarnosti onakvom kakva jeste. Zato kažu za Lubejda, jednog od arapskih pjesnika, da je poezija koju je on spjevao najiskrenija i najtačnija poezija u arapskom jeziku. On kaže, o ljudi, znajte, sve što je mimo Boga i mimo istine, to je isprazno i zabluda. I ovi stihovi su u stvari prijevod kuranskog ajeta koji kaže, zar poslije istine ima išta osim zablude? Ako nema istine, ostaje lutanje. Ako nema istine, ostaje mrak. Mrak znači nepostojanje svjetla. Lutanje znači nepostojanje puta. Prema tome, ponekada je neka poezija mudrosti. Kažu, jednom prilikom je Šems Tabrizi sjedio u jednom uglu i bio je zadubljen u sebe. Primijetio je da su ljudi oko njega, studenti vjerskih nauka, zauzeti razgovorom o hadisima, kako su neki hadis čuli od ovoga ili onoga. Ovaj hadis govori o tome i tako dalje, i bili su zauzeti raspravom. Šems se naljutio, ustao je i povikao, do kada ćete govoriti, čuo sam od ovoga ili od onoga? Kada će neko od vas ustati i reći, Gospodar svjetova mi je ovako rekao? Znači, Hazreti Šems Tabrizi želi da kaže da ako čovjek očisti svoju unutrašnjost, očisti svoj moral od prljavštine i poroka, utemelji svoja djela na istini, bit će upoznat sa skrivenim svijetom, sa svijetom meleka. I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje, da bi čvrsto vjerovao. Mi smo Ibrahimu pokazali unutrašnjost svijeta, istinitost postojanja i upoznali smo ga s tim istinama jer je bio od onih sa čvrstim uvjerenjem. Čovjekovo čvrsto uvjerenje, jekin, uvjerenje u Boga, uvjerenje u Božje određenje, uvjerenje u Božju mudrost, uvjerenje u Božje jedinstvo, uzrokuje da čovjek posmatra skriveno carstvo svijeta. Zato u onim riječima vladara pravovjernih u dovi mjeseca Šabana čitamo sljedeće. Bože, uvrsti me među one u čijoj unutrašnjosti i suštini razgovaraš s njima se odvajaš u osami, otkrivaš im tajne postojanja. Uvrsti me među njih. Ako čovjek bude uvršten među takve, to se pokazuje u njegovim djelima, pristupanju ibadetu. Postaje ponizan, diže se na borbu protiv nepravde i nasilja, pomaže potlačenim, cijelim bićem slijedi Božje zakone i prezentuje ih ljudima,
radi njih samih. Prema tome, ako se ponekad pozivamo na poeziju, to je zbog ugleda pjesnika koji je i sam filozof, arif i tumač Kur'ana. Pozivanje na poeziju nije radi toga da jednu racionalnu temu i pitanje dokazujemo emotivnim argumentima i fantazijom. Riječ je o poeziji koja je jedan uopćeni i pojednostavljeni dokaz, jedan prijemčiv dokaz. Zato časni Kur'an kazuje: na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. Sva tri načina navedena u ovom ajetu imaju jednu svrhu, ali u skladu sa sagovornikom postaju različiti. Jedni ljudi su u sferi racionalnosti i realnosti i njima se treba obraćati mudro, razumom i s dokazima. Jedna grupa ljudi su na srednjem nivou i imaju suptilan duh i osjetljivo i milosrdno srce. I kada im se prezentuju neke istine, srce im se potresa, duh i osjećanja im se uzbude zbog djelovanja. Zamislite nekog čovjeka koji kada vidi jednog beskućnika kako se trese na hladnoći, ili je na velikoj vrućini, ili je gladan. Toliko se uzbudi da veliki dio svog života odluči provesti pomažući takvim ljudima, jer ih vidi primjerom jednog sloja u zajednici. Zato Kur'an kazuje da nekim ljudima pristupamo putem njihovog srca, njihove unutrašnjosti, osjećanja i emocija i tako ih pozovemo putu istine. Postoji i treća grupa, različita od ove dvije. Oni imaju pitanja, prigovore, sumnje i neki čak pokazuju neprijateljstvo i za njih se kaže: s njima na najljepši način raspravljaj. Znači, putem onoga što sami prihvataju, ali pod uvjetom da je istina. Jer Kur'an, vjera i poslanici, alejhimusselam, nastoje dokazati istinu, a ne nastoje nadvladati suparnika, nastoje proširiti duhovnost, a ne nastoje proširiti geografske granice ili povećati broj osoba oko sebe. Za poslanike je bitno da jedna osoba stigne do istine. Za njih nije bitno da oko njih budu hiljade, milioni ili milijarde osoba, ali na pogrešnom putu. Nadamo se da će nam svima uzvišeni Bog pomoći i uputiti nas da među našim pitanjima i istinama sačuvamo prioritetnost i redoslijed i da svako od njih upotrijebimo na njemu odgovarajućem mjestu. که بین مسائلمون و حقایقمون با حفظ مراتبشون فرق قائل بشیم و هر کدام رو در جای خودش به کار ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.